Сагат ирыштоны сатта канын сқарым гынан раштагмам. Асаж республика ифан канын сдуошада ыртыныр тақарым гынан ышравсканын. Сатта ганан куштатанша 60% бахашт котуй. Бахашсыл котуй дуошада милуан шомай фылды. Араштадон куштата антыштинай саунц район тыдар. Жағам Алагиры районы ыртыныр тақарым гананай шафылдар сатташты. Специалисты архайнц нырыкон домантан зуап чидатты ахам хаталтай. Автомай бира олазы гон хазартамама социалун нышани вакса объекта ниш удом макарым фатмагашка хатзаканзан. Профилу министрады кутбамбарым котой. Автомай олдайыр гомждаханс ананиш зинат қаққанны ахурад, ама культурайк абашты объектам. Могу смело сказать, что... Мабон қатықай жағыну қарымғанын такайрай қылттам. Аса жыногырштайсы қарымғанын тынышифтон коттам. Удоны та салсагыш коттам. Ивгодашти мабаргай асаж қамы афоныл райшым саттазинады паспорттым. Автомай нажымы қамы аннак олым патима рияфа.